Assalamu alaikum, bağlı Karaçay Malkar milletim. Tau ökten milletim. Kesin tarihin saklagan milletim. Kesin jurtun süygen milletim. Sizge ayta turamam apsagatta. Bu videonu men bloger türme video жазганлыкка men kesimi bizni milleti bizni жарысууну айтырга излеп турам куру. Менге улуу карамла керек түл, менге куру bir zat kerekti. Milletim kesin jurtun sүйüp saklarga büsüröv eterçe. Anın üçün jaza turama. Аңлаган да бардыла, аңламаган да көптүлө. Ма ол аңламаганларга bir жазайым, bir айтайым. Жамагат, bizde жерлерибиз бардыла. Мен билген затын айтайым. Хорзук, Учкулан, Карт журт. Дауыт да барды. Дагы да Оғары Учкулан барды. Анда да bir-iki satılады жер. Үйлери була, eski үйлери була. Мааланын үсүнөн айтып барайым sizge хапарны. Жамагат. Bir аңлатыгыз менге, siz ол жерлерни сатканларга айта турама. Ол satılgan жерлерни сатсагыз, siz не териксиз? Siz байым болдуксуз. Bir аңлатыгыз. Мен чырт аңлай алмайм сизни. Аңлаймысыз? Ма ол satılgan жерле. Ма насып болса Карачайларга сатарсыз, не да Малкарларга сакларыктыла. Тарихин, адетин да, затын да, калган затын да. Орусуларга, Чуутларга, Армелилерге, не да башкаларга, Черкеслерге, не башкасы бар. Аларга сатсагыз жерлеригизни, аларга сизни адетлеригиз, неме тарихлеригиз керек түрлү. Ала бек жеңил анда баня саллыктыла. Кайдам ачканы атын түшүрөт. Не түшүрөт ачканы? Маал затын саллыктыла. Конак үй саллыктыла. Казином саллыкла. Кайдам башкасы жокту. Ала кесин хайырын саклап турурлукла. Анда куру тарихни саклар түрлү сиздин тарихигизни. Дагы да ызыгызга ол жерни сатып алга излесегиз, кайдан 1-2-3 жылдан акылларыгыз кирип, siz ол жерни 2-3 миллионга алалык түлсүз. Siz аны 50 миллионга аллыксыз. Кайдан саатта ачканы сыйы түшүрүп барып турады. Мындан ары калай болса да долларларга көчмесек да ким билет. Аны була тышынан келген адамларга сатмагыз жерлерни, шо bir терен сагыш ете туругуз. Жамагат. Bizни sabilerimiz алайсыз да kesin tilin unutup barıp turallar. Olla bir işti. Algın anga bir bek korkayık. Endi ol işini koyup endi ma bu жаңы жарысуу чыкканды. Жамагат. Çırttan da аңламайм сизни. Endi sen kimse, sen bizni problemalarыбызны Birlik tülse sen anda жашамаганса, аллай буллай неме кылыкке этерге да излерикли кайдам алая жамагат, алай айтсагыз да мен сизге аны ачууланып айтмайма. Калай аңлатайым. Просто biz Карачай Малкар миллет журтсуз калсак, ма 1-2-3 жылдан ма бу алай барып турса, кимесе да айткан эди, жерлерибиз аллай көп түрлү, ар кимге сатып барыча. Пройдет точка невозврата дегенче. Аңлаймысыз? Андан ары кайдам келгенлер көп болсала, ол тышындагыла, ол киче элчиклерде көп болсала, ол адамла bizни tilimiz anda da kururuktu. Аңлаймысыз? Аны аңлата турам сизге. Кесі да ма караганма да объявление, ма авитаны ачып карайма да bir-birle жазадыла. Продаю участок в живописнейшем уголке
Kafkaza, Jimchужина Kafkaza hem de başka türlü zat yazıp cemaat ol uçuzluktu. Anlağız. Ne kadar cengil anlasağız anı ol kadarı gidip